bok, ja sam Kristina, vlasnica Fan bara u kojem se trenutno nalazimo. Moj stil se sastoji od par različitih stilova, znači sve što sadrži od rock'n'rolla od kraja 40-ih do rock'n'rolla kraja 80-ih. Moj modni uzor je definitivno Axl Rose. Svoj stil ne mogu baš pretjerano dobro opisati, ali od malih nogu sam se uvijek isticala iz razloga što sam uvijek nosila crnu boju, uvijek sam bila u čizmama, crnim trapericama, što mi je čak i dobro pomoglo kroz modeling jer nisam previše morala mijenjati svoj stil. Nakon što sam odradila svoj put u inozemnoj karijeri od 8 godina sam se odlučila vratiti nazad u Hrvatsku iz razloga što sam htjela dovesti barem nekakav dašak te vanjske kulture koje sam ja mogla doživjeti vani. Najdraži komad koji posjedujem u ormaru trenutno je ova jakna jer je sve, mislim, kad vidiš ovu jaknu, to je to. To je osnova dobrog rock'n'rolla. Ako nemaš dobru kožnu jaknu, nemaš ništa. Ja sam Barbara Repe, ja sam stilistica i modna blogerica. Sa stylingom se bavim 5 godina. Oblačim mnoge poznate pjevačice, zvijezde, radim muzičke spotove, radim editorijale za časopise i sve što ima veze sa modom. Svoj stil bih opisala kao kreativni kaos sa nekakvim smislom. Trenutno omiljeni komad u ormaru. Ne znam. Svaki dan mi se nešto promijeni. Zapravo mogu reći da mi je ova jakna nova je. I da sam stvarno oduševljena s njom i da ću sad nekoliko dana nositi bez prestanka. Ikona stila u Hrvatskoj za mene stare dive. Stal svopu sa Kristinom, najviše me strah da ne budem u previše crnom. Bit ću previše crnom. Nije mi problem čak ni u boji, ali zapravo zanima me i jako sam znatiželjna što će me obući. Barbara će baš biti prekrasna u ovome, ali da? Imamo dobitnu kombinaciju. Flanel košulja, koje ne oblačimo, nego moramo nositi oko struka. Marame se vraćaju nazad u modu u Zari, na glavi, ne oko vrata. Savršenstvo. Mislim da će se idealno slagati sa crnim hlačem i sa crnom majicom uz crne čizme. Dobar dan. Meni bi trebala ona tam crna zadnja kožna motoristička jakna. Mislim da smo sad našli sve. Još savršen nakit i Barbara je spremna. Ovo je bilo brzo, već sam prvi komad našla. Ej, ti si ovdje. Si našla kaj za mene? Cijelu hordu stvari. Odlično. Mislim da je ovo cool. Mislim da su ove cool. Totalno ne u njenom džiru, totalno u mom džiru. Ovo mi se jako sviđa. Ovo je super stvar za jesen. Sviđa mi se. Ovako nešto bi ja definitivno nosila. Pa ćemo iskoristiti hlače. A od haljine ćemo napraviti gornji dio bluza i iza će padati. Je fantastičan sako iz manga. Ovo će izgledati sjajno. Doviđenja, ugodan dan. Baš sam sretna. Sviđaju mi se jako stvari iz Marele. Malo je ozbiljniji džir, ali zapravo jako dobro za kombiniranje. Eto, našli smo i torbice, skompletirali smo styling. Nadam se da Kristina nije jako strah.
Hvala Barbara što si me obukla u ekscentričnog Budimira. Osjećam se kao 70-godišnja gospođa učiteljica u mirovini. Ne loše. Mislila sam da ćeš se osjećati kod imaš 80 i da si fakat frknula. Ali sam još uvijek učiteljica, tako da je to dobro. Ne želiš ići u mirovinu? Neću još. Neću još. Još si fancy. Ja se sjećam kao tineđerica koja ide u čvaru. A to je to. Rock on. Da. Kad ti prestane biti bitno na taj način da se ti osjećaš nelagodno jer ti ljudi gledaju, dok ti hodeš po cesti, makar imaš tortu na glavi, onda kad ti postane taj dio jedan, se opustiš. To ti je, da, to je više stvar attitude. Sada sam se sinoć uspjela osjećati u comfort zoni, znači toliko mi je bilo briga jer kiša pada i odvratno je vrijeme. Ja sam fino u svom unicorn pidžami, obukla je fino jaknu na to, čizme i otišla šetati po gradu psa, jer me boli briga, ali sve do attitude. Da. Kako se ti postaviš, ako se ti osjećaš dobro u tome, ljudima će biti to slatko, nasmijat će se, ali ako se ti osjećaš nelagodno, onda će ti ljudi gledati kao ili uvijek paziti na moje bubrege jer uvijek hodam u sandalama. Da. Osim danas. Ja da sam ovako hodam zimi, ja mislim da bi ja dobila onak 60 upala bubrega i pluća i svih mogućih organa. A zapravo ovaj eksperiment je bio super da se pokaže koliko je zapravo taj vizualni dojam bitan. Mislim, sad to zvuči užasno površno, ali je. Na svijetu imaš 90% normalnih ljudi, 10% nenormalnih ljudi. Budi tih 10%. Weird and proud. Yes.